Ćao svima i dobrodošli nazad na kanal. Danas vas vodim kroz jedan tipičan dan u životu freelancera i delim sa vama konkretne savete za uspeh. Mnogi misle da je freelancing samo sloboda, ali zaboravljaju na ključne stvari, odgovornost i dobar plan. Upravo je to cilj ovog videa, da vam pokažem kako da balansirate slobodu sa disciplinom i izgradite uspešnu karijeru. Spremni? Hajde da počnemo. Moj dan počinje rano, ali ne zato što moram, već zato što želim. Jutro je moje vreme za fokus. Pre nego što upalim laptop i zaronim u mailove, posvetim se sebi, kafa u miru, kratka vežba ili čitanje. Zatim pravim plan za dan, ne radim nasumično, već organizujem posao u takozvane radne blokove. Na primjer, od 9 do 11 je deep work na najvažnijem projektu. Nakon toga obavezna pauza. Ključni alati koji mi pomažu su Google kalendar za raspored, aplikacija kao što je Todoist za listu zadataka i Toggle za praćenje vremena. Tako tačno znam gde mi odlazi svaki sat. Probajte, vidjet ćete razliku. A sada, najvažniji deo priče, klijenti. Bez njih nema ni posla. Komunikacija mora biti kristalno jasna i profesionalna od samog početka. Pre nego što napišem i jednu reč koda ili dizajna, sve definišemo ugovorom. U njemu stoje obim posla, rokovi i naravno cena. Ne plašite se da tražite avans, to je standard u poslu. Savet zlata vredan. Uvek odgovarajte na mailove u roku od 24 sata, čak i ako je to samo da potvrdite da ste primili poruku. To gradi poverenje i naravno fakture šaljite na vreme i koristite alate koji vam olakšavaju naplatu. Kako ostati produktivan kad vam je krevet na 3 metra od radnog stola? 2 reči. Duboki rad. To znači da kada radite na bitnom zadatku, sve distrakcije su isključene. Telefon je u drugoj sobi, notifikacije ugašene. Fokus je sve. Koristim i tehniku mikropauza. Na svakih sat vremena ustanem, protegnem se, popijem vodu. Također, ujutru prvo radim najteži zadatak. Kada njega završite, ostatak dana je pesma. Nije poenta raditi više, već pametnije. I za kraj, najbitnija lekcija. Freelancing nije sprint, već maraton. Važno je pronaći održiv tempo koji vam odgovara, brinuti o svom mentalnom i fizičkom zdravlju i konstantno učiti. Uspeh ne dolazi preko noći, ali uz dobru organizaciju i disciplinu, sloboda koju freelancing donosi je zaista neprocenjiva. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni. Ako želite još ovakvog sadržaja, obavezno se pretplatite na kanal i pritisnite zvonce. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.